Euskadiko lehen hezkuntza robotika txapelketa Eibarko Astelena frontoian ospatu da Gazte Robotika izenburupean irailaren 23an. Ekimena guztiz doakoa Eibarko Udaleko garapen ekonomikorako sailak sustatu du. Robotikan espezialista den Doplay enpresa eibartarrak antolatu du ekimena eta DBGSaren esku egonda koordinazioa. Desde el Ayuntamiento de Eibar, con este encuentro, buscamos dos objetivos. El primero sería impulsar las vocaciones científicas y tecnológicas desde edades muy tempranas, su difusión en forma de estímulo y atracción de la juventud hacia temas de contenido científico y tecnológico, además de una opción interesante de futuro profesional. Este es otro de los grandes objetivos que pretendíamos conseguir. Parece que se desprecia o no se atiende la mitad del talento humano. Parece que en este tipo de materias está un poco alejado o poco aficionado. También tenemos yo creo que desde las instituciones, no voy a hablar de igualdad porque no me gusta, pero sí que por lo menos acercar a, no creo que es el término apropiado lo de igualdad aquí, pero sí que todos y todas tengan acceso y que tengamos la capacidad de darles incentivos a todos, chicos, chicas, hacia materias científico-técnicas donde yo creo que nos estamos jugando el futuro profesional. 8 eta 16 urte bitarteko 100 bat gazte saiatu ziren 37 taldetan banatuta beren buru argitasuna eta abilezia erakusten Debabarreneko udalek udan zehar antolatutako robotika tailerretan eurek diseinatu eta programatutako prototipoekin. Ekitaldian parte hartu zuten 131 haur eta gazteek taldean lan egiteko gaitasuna erakutsi behar izan zuten. Txapelketa 4 kategoriatan banatu zen: pilota jaurtiketa modalitatea, sumo konbat lehiaketa, oztopo lasterketa eta karga garraiatzea. Gazte Robotikaren lehen edizioak ordenagailu gune bat izan zuen ere, haur eta gazteei bideojokoen munduan murgiltzeko aukera eskainiz. Jokatzeaz gain, bideojokoak sortzen ikasi ahal izan zuten bertan. Proiektu desberdinen erakustaldiak egiteko gune bat egon zen ere. Gazteen artean bokazio tekniko eta teknologikoak taldean egindako lanean oinarritutako modu erakargarrien sustatzeko Eibarko Udalaren apostu estrategikoaren baitan dago esperientzia berri hau.